Mahanji Abel, manager wa Mwengura Suites, najanga omuriro gutandikira omu store nikwo kutandika okukoresa amaizi n'omushenyi n'okusharaho amashanyarazi okuguraza. Ensemeza entebe byona bicwekyeriire byayo wasala oto miriyooni so konka mbwenu iriho uburyo bwingi munonga kuranga omuriro twaguraza tubwabasa kukwatira ebizimbe bindi. Omu bintu ebicwekyeriire harimu tenti 50, entebe 200 hamwe n'emeeza 10 ebiire nibipangisibwa abantu okukora emikoro y'embaga. Bookings zigenda omu maisho aho kwakutandika even na weekend egi tukuzamu embaga nizigenda omu maisho zo kuruga Saturday kugenda omu maisho weekend zikuratana embaga ntizakuba tuzine. N'obupoliisi eizire abantu nibagyetombwitira obutosha kukyererwa okuhika omu myanya erikubeeramu obuzibu nk'obu. Ekimotoka nikipuzire kandi tokutubwe ni time n'omwe kwashangiye ko omuriro gukwata akaziguruza kushanga kugireyo aho kanatira aho nka kugati nemwe ekuzire n'obwashireho kushanga umuntu wakwena juga na butaro n'obwambwine tero. Ekimotoka na polisi okukyererwa okuhika aha mwanya, Samson Kasasira omugambirizi wa polisi yakyegyekyerera obutagira emyanya erimu amaizi omu town. Nikimanya abantu bengi nibakira kukomplaininga olumwe omu response yetu ninga okuturaho okuhika aha mwanya but tugenderera obuntu kudilayingamu but water sources ninga points aho kwiha amaizi nakimwe omu bintu byokurwanyisa omuriro tizurira hamwe kandi omu buteekwa zikaba ziri accessible buri hamwe okushanga nitubasa ku accessinga amaizi easily. Baitu meya wa Mbarara Robert Mugabe Kachebezi yajanga polisi eyiheho orwekwaso eshemereire kuba neetaho amaizi gakaguma omu bimotoka kuruga omu myanya eyatiirwemu ekitongore kya National Water and Sewage Corporation. Yo motoka ya polisi it's very stand by all the time because anything can happen in a city. Anything can happen. It's a water point. That is a long story which we may not reach at. But when you know a motoka ya police kozere in a service amazing garmo because it should be on standby 100%. When they call police, you comply. Gasha kwa Fred Tulyakira Kabango.